هنگامی که آسمانی پر از ستاره و سیاره‌ها شبانگاه با رنگارنگی با شکوه خاص جلوه‌گر می‌شوند، به نظر چنین می‌رسد که همه آنها تنها نقطه‌های روشنند، اما برای عالم هر ستاره موقع خاصی خود را دارد. برای آموزش این جرم‌ها تنها چشم تیز کافی نبوده، بلکه دانش، صبر و مشاهده سال‌های زیاد لازم است. در عصر 10 زمانی که بسیار مردم آسمان را تنها همچون فضای دور و پر اسرار می‌دیدند، در سرزمین فارس دانشمند زندگی می‌کرد که جرم‌های کیهانی را مثل صحیفه‌های یک کتاب بزرگ مطالعه می‌نمود. این دانشمند عبدالرحمن صوفی بود. سلام بینندگان گرامی، منظور شما است برنامه نابغه ها. عبدالرحمن صوفی دانشمند نقطه‌سنج زمان خود به حساب می رود. او با استفاده از معلومات و ملکه فردیش اثرهای علمی کیهانشناسی را که از عالمان گذشته تا عصر 10 رسیده بود آموخته، برای تکمیل آنها کارهای زیادی را انجام داد. عبدالرحمن صوفی می دانست که برای تحقیقات آسمان تنها نگاه کردن بسنده نیست. هر مشاهده باید با حسابهای دقیق، مقایسه و سنجش همراه باشد. امروز اگر کسی از ما جایگیرشوی ستاره‌ها یا سیاره‌ها را دانستن خواهد، کافی است یک برنامه صاحبی اینترنتی را در تلفن همراه خود باز کند. در چند ثانیه نام هر ستاره، مسیر حرکت سیاره‌ها و حتی وقتی طلوع و غروب آنها معلوم می شود. اما 1000 سال پیش وقتی نه تلسکوپ‌های پراقتدار وجود داشتند و نه کامپیوتر، انسان چگونه می توانست جای هزارها ستاره را با چنین دقیقی معین سازد؟ جواب این سوال ما را به زندگی و فعالیت یکی از برجسته ترین ستاره شناسان شرق می برد. این عالم عبدالرحمن صوفی بود، شخصی که آسمان را نه تنها مشاهده کرد، بلکه آن را با زبان علم از نو توصیف نمود. عصر 10 میلادی دوره رشد بی‌سابقه علم به شمار می رود. در شهرهای بزرگ منطقه کتابخانه‌ها، مرکزهای ترجمه و رصدخانه‌ها فعالیت می‌کردند. عالمان هرچند آثار دانشمندان یونان قدیم را می‌آموختند، اما تنها به تکرار آنها قناعت نمی‌کردند. هر مشاهده باید سنجیده می‌شد و هر نظریه باید با دلیل‌های نو پورا می‌گردید. در همین محیط علمی عبدالرحمن صوفی به کمال رسید. عبدالرحمن صوفی یا خود عبدالحسین عبدالرحمن ابن عمر از صوفی برجسته ترین اخترشناسان عصر 20 به حساب می رود. در اروپای عصر میانگی او را با نام اضافی می شناسند و تحقیقات های بیواسطه عبدالرحمن صوفی به اخترشناسی ربط داشته او به یکی از نابغه های زمان خود گشته بود. او سال 903 در شهر ری، یکی از مرکزهای مهم علمی و فرهنگی ایران عصر میانگی به حساب می رود، تولد شده است و سال 983 وفات کرده است. اوید به زندگی نامه او معلوماتی کافی وجود ندارد. تنها از روی منبع‌های تاریخی نشان می دهد که او در دربار سلاله بویهیان مخصوصاً با حاکم عضدالدوله رابطه بی‌نهایت زیج داشته و همین دستاوردهای علمی خود را در همین دوره به دست آورده. عبدالرحمن صوفی سفرهای زیادی از آن جمله به دیناور،
ба Исфаҳон худ дар асарҳояш ёдовар шудааст ва шояд аз рӯи манбаъҳои тарихӣ гуфтан мумкин аст ки ӯро маҳз дар сафарҳояш эҳтимолан вазири дарбор ҳамроҳӣ мекардааст ки ин вазири маъруф Ибни Амид ном дошт. олим аз солҳои ҷавонӣ ба илмҳои риёзӣ, геометрия ва кайҳоншиносӣ таваҷҷӯҳи зиёд дошт. аммо ӯ танҳо нозири осмон набуд, суфӣ як муҳаққиқ буд. ҳар шаб мушоҳидаҳои худро бо ҳисоби дақиқ муқоиса мекард. агар байни мушоҳида ва маълумотҳои китобҳо фарқ вуҷуд медошт, ӯ бори дигар осмонро меомӯхт. барои олим ҳақиқат аз ҳама муҳимтар буд. то он замон асари машҳури ситорашиноси юнонӣ Клавдий Птолемей манбаи асосии донишҳои фазошиносӣ ба ҳисоб мерафт. аммо баъди гузашти чандин аср ҷойгиршавии баъзе ситораҳо дигар шуда буд. ҳарчанд ин тағйирот хурд менамуд, вале барои ҳисобҳои астрономӣ аҳамияти калон дошт. абдураҳмони суфӣ тасмим гирифт ҳамаи маълумотҳоро аз нав санҷад. барои мушоҳидаи як гурӯҳи ситораҳо баъзан моҳҳо ва ҳатто солҳои зиёд лозим мешуд. ҳар мушоҳида бояд чандин маротиба такрор мегардид, то хатои эҳтимолӣ бартараф шавад. бо ҳамин сабаб фаъолияти ӯ танҳо кори як ситорашинос набуд, он як таҳқиқоти бузурги илмӣ ба ҳисоб мерафт. яке аз хусусиятҳои муҳими фаъолияти абдураҳмони суфӣ дар он буд, ки ӯ коинотро ҳам аз нигоҳи назариявӣ ва ҳам амалӣ меомӯхт. олим ҷойгиршавии ситораҳоро бо чашми оддӣ мушоҳида мекард, равшании онҳоро муқоиса менамуд ва натиҷаҳоро бо ҳисобҳои риёзӣ месанҷид. ин усул барои замони худ хеле пешрафта ба ҳисоб мерафт. баъдтар маҳз ҳамин мушоҳидаҳои дақиқ асоси навиштани машҳуртарин асари илмии ӯ, китоб Сувар ал-Кавокиб ас-Собита, яъне китоби тасвирҳои ситораҳои собит гардиданд. бо таълифи ин китоб абдураҳмони суфӣ на танҳо донишҳои замони худро ҷамъбаст кард, балки ба наслҳои баъдӣ низ роҳи омӯзиши осмонро нишон дод. ин китоб яке аз муҳимтарин асарҳои ситорашиносии асрҳои миёна ба ҳисоб меравад. аммо арзиши ин таҳқиқот танҳо дар он набуд, ки номҳои ситораҳо гирд овардааст. ситорашинос кӯшиш кард барои ҳар бурҷи осмонӣ тавсифи илмӣ пешниҳод намояд. ӯ ҷойгиршавии ситораҳоро нисбат ба ҳамдигар нишон дод, дараҷаи равшании онҳоро муқоиса кард ва фарқиятҳои мушоҳидаҳои худро аз маълумоти олимони пешин баён намуд. ин яке аз аввалин намунаҳои санҷиши мустақили маълумоти илмӣ дар таърихи астрономия буд. фаъолияти илмии абдураҳмони суфиро метавон ба муҳити илмии ӯ, яъне ба рай, макони таваллуди ӯ, ба Исфаҳон ва Шероз баррасӣ намуд, ки бевосита натиҷаҳои асосии он ба ҳамин минтақаҳо рост меояд. аз нигоҳи таърихӣ назар афканем, ӯро метавон дурусттараш ахтаршиноси барҷастаи тоҷику форс ном ниҳод. аз сабаби он ки таълифоти ӯ дар ҳамон давра ба забони арабӣ, яъне забони илмии ҳамон давра, арабии асри миёнагӣ ба ҳисоб мерафт, аз ҳамин сабаб таълифоти асосии ӯ бо забони арабии асри миёнагӣ таълиф гаштааст ва бинобар ин дар бисёри адабиётҳо ӯро танҳо ахтаршиноси арабӣ мегӯянд, ки ин нодуруст аст. беҳтар мешавад ки ӯро ахтаршиноси барҷаста ё ин ки нобиғаи замони худ ё ахтаршиноси тоҷику форс ном ниҳод. яке аз навовариҳои муҳим дар китоби абдураҳмони суфӣ тарзи тасвир кардани бурҷҳо буд. ӯ ҳар бурҷро аз ду нигоҳ нишон медод, яке аз он тавре ки нозир аз рӯи замин мебинад ва дигаре аз нуқтаи назари кураи осмонӣ. ин усул барои астрономҳои баъдӣ аҳамияти калон дошт, зеро имкон медод ҷойгиршавии ситораҳоро дақиқтар муқоиса ва муайян кунанд. дар замоне ки ягон дастгоҳи аксбардорӣ вуҷуд надошт, чунин тасвирҳо
арзиши бузурги илмӣ доштанд, аммо яке аз машҳуртарин дастовардҳои абдураҳмони суфӣ ба таҳқиқи ҷирм вобаста аст, ки имрӯз онро ҳамчун галактикаи Андромеда мешиносанд. ҳангоми мушоҳидаҳои шабона ӯ дар бурҷи Андромеда як ҷисми осмониро қайд кард, ки ба ситора монанд набуд. ӯ онро ҳамчун абрчаи хурд тавсиф намуд. имрӯз маълум аст, ки ин ҳамон галактикаи Андромеда мебошад, наздиктарин галактикаи бузург ба роҳи каҳкашон. албатта абдураҳмони суфӣ намедонист, ки он як галактика аст, зеро дар он давра мафҳуми галактика ҳанӯз вуҷуд надошт. аммо мушоҳидаи ӯ қадимтарин тавсифи илмии ин ҷирми осмонӣ ба шумор меравад. ин дастовард нишон медиҳад, ки то чӣ андоза мушоҳидаҳои ӯ дақиқ буданд. абдураҳмони суфӣ равшании ситораҳоро низ бо диққати зиёд мавриди омӯзиш қарор медод. ӯ онҳоро ба дараҷаҳои гуногуни равшаннокӣ ҷудо намуда кӯшиш мекард тавсифҳо то ҳадди имкон ба воқеияти мушоҳида мувофиқат кунанд. гарчанде имрӯз барои чен кардани равшанӣ асбобҳои хеле дақиқ истифода мешаванд, бисёре аз баҳогузорҳои абдураҳмони суфӣ бо маълумоти муосир мувофиқати зиёд доранд. ин яке аз далелҳои сатҳи баланди дониш ва маҳорати мушоҳидаи олим мебошад. асари асосии абдураҳмони суфӣ ин китоби тасвирҳои ситорагони собит ба ҳисоб меравад, ки бо арабӣ китобу сувар ал-кавокиб ас-собита тақрибан соли 964 таълиф шудааст ва ин аз ҳама таълифоти пуреътибори олими барҷастаи асри 20 абдураҳмони суфӣ ба ҳисоб меравад. яъне дар истилоҳи астрономияи қадим ситорагони собит ин ситорагоне буданд, ки бархилофи сайёраҳои ҷойгиршавии нисбии худро тағйир намедоданд. яъне ин ҳама ҳангоми мушоҳидаи ҷирмҳои осмонӣ фарқ кардан мумкин аст, чунки ситорагон нисбат ба ҷирмҳои системаи офтобии мо дар ҳолати собитанд. асар аз феҳристи ситораҳо, тавсифи 48 бурҷу суратҳои ё ин ки тасвирҳои фалаки классикӣ, ҷадвалҳои координатаҳо ва харитаҳои муфассали осмон иборат аст. дар ин таълифоти худ он мавқеи тулу арзи эклиптикӣ, қадри зоҳирӣ ва дар баъзе мавридҳо ранги зиёда аз 1000 ситораро баррасӣ кардааст. китоби абдураҳмони суфӣ танҳо барои донишмандони марказҳои илмии шарқ навишта нашуда буд. баъдтар нусхаҳои он ба дигар сарзаминҳо роҳ ёфтанд ва ба рушди астрономия дар кишварҳои гуногун таъсир расонданд. асрҳо пас, ҳангоми пайдоиши расадхонаҳои бузурги Аврупо, бисёр астрономҳо аз маълумоти дар ин китоб сабтшуда истифода мебурданд. ин нишон медиҳад, ки арзиши як таҳқиқоти илмӣ танҳо ба замони навиштани он маҳдуд намешавад. баъзе асарҳо метавонанд садсолаҳо манбаи дониш боқӣ монанд. дар асоси таҳқиқотҳои олим ва муҳаққиқи лубнонӣ иҳсон ҳофиз ин ҳама натиҷаҳои барҷастаи абдураҳмони суфӣ дарҷ гардидааст. аҳамияти китоб дар он аст, ки суфӣ маълумотҳои олими юнони қадим, яъне Птоломейро куркурона нусхабардорӣ накардааст. ӯ якум мавқеъ ва дурахшонии ситораҳоро бо осмони воқеӣ муқоиса намуд. дуюм, хатоҳои координатӣ ва қадрҳои ситоравии Птоломейро нишон дод. ва сеюм, ситораҳои дар алмаҷастии Птоломей зиркнашударо тавсиф кард. чорум бошад, номгузории юнонӣ ва анъанаи ситорашиносии арабро бо ҳам муқоиса намуд. панҷум бошад, маълумоти шифоҳии бодиянишинонро бо астрономияи риёзии юнонӣ пайваст кард. бар ҳисоби муҳаққиқи лубнонӣ иҳсон ҳофиз, ки маҳз дар асоси таҳқиқотҳои абдураҳмони суфӣ рисолаи илмии худро дар Австралия ҳимоя намудааст, зиёда аз 100 ситораи дар феҳристи қадимӣ номбарнашуда мавҷуд аст. аз рӯи таҳқиқотҳо бармеояд, ки ин ситораҳо на ҳамеша ба ҷадвали асосӣ дохил карда шудаанд. бинобар ин ба чандин рақамҳо, аз он ҷумла рақамҳои 1017, 1018 ё зиёда аз 1000 ситора
که در ادبیات ها دچار می شوند وابسته به اصول حساب فرق می کنند که این همه نتیجه ها بیواسطه در رساله علمی احسان حافظ یعنی محقق لبنانی درج گشته است. آیا یک پژوهش می تواند بعد 1000 سال هم ارزش علمی خود را نگاه دارد؟ در مورد بعضی تحقیقات و جنبه های علمی جواب این سوال منفی است. علم پیش می رود، اسباب‌ها تکمیل می یابند و معلومات نو جای دانش‌های کهنه را می گیرد. اما بعضی کشفیات علمی چنان با دقیقی انجام داده شده‌اند که حتی بعد از 100 سالها نیز ارزش خود را گم نمی کنند. اندیشه‌های عبدالرحمن صوفی نمونه عالی گفته‌های بالا می باشند. اثر کتاب سوار الکواکب الثابته تنها فهرست ستاره‌ها نبود، آن نمایی است که چگونه دانش باید با مشاهده، مقایسه و سنجش تکمیل داده شود. یکی از کارهای ماندگار دیگری عبدالرحمن صوفی این برای مطابق ساختن فهرست عصر دوی پتالمی با آسمان عصر 10 با طول اکلیپتیکی ستاره‌ها یعنی 12 درجه و 42 دقیقه علاوه کردن به حساب می رود. یعنی این اصطلاح تغییریابی دراز مدتی کاردینات‌ها را که از پروسس محوری زمین به وجود می آیند به حساب می گیریم. کتاب مذکور یعنی کوردینات های کتاب مذکور برای دوره 1 اکتبر سال 964 حساب شدند. از این رو از نظر علمی گفتن درست نیست که همه کوردینات ها پوره از نو چین کرده شدند. قسماً بعضی این کوردینات ها از نتیجه های پتالمی یعنی گذرانده شدند و تنها برای پروسس محور زمین اصلاح گردیدند و خلاص. ولی قید باید کرد که بهادهی درخشانی رنگ جایگیرشوی بعضی ستاره ها و تنقیط معلومات پیشینه به مشاهده های خود صوفی تکیه می کنند. یعنی نه تنها او بسیاری از کوردینات های موجوده که در تحقیقات های پتالمی موجود بود گذرانه، این چنین کمبودی ها این نتیجه ها رو یعنی آشکار کرده بیان نمود. عبدالرحمن صوفی معلومات گذشتگان را با احترام پذیرفت، اما آنها را حقیقت تغییر ناپذیر نشمارید. او هر پژوهش را از نو مورد بررسی قرار میداد و تنها بعد آن را در اثر خود جای میداد. این روش یکی از اصولهای مهم تقویت علمی معاصر می باشد. در علم هیچ نظریه تنها از روی آبروی مؤلف قبول نمی شود. هر اندیشه باید با دلیل‌های ردناپذیر علمی تصدیق گردد. عبدالرحمن صوفی محض همین پرینسیپ را قریب 1000 سال پیش در عمل تطبیق کرده بود. آثار او بعدتر به مرکزهای علمی شرق و سپس به اروپا راه یافتند. یکی از نتیجه های برجسته دیگری عبدالرحمن صوفی این توصیف اندرومدا به حساب می رود، یعنی برج اندرومدا. در بخش برج اندرومدا یعنی صوفی جرم تیره و پنج شده رو همچون لخته یا اینکه داغ یا ابر خردی درخشان رفشان توصیف کرده است که امروز علم امروزه این جرم رو همچون گالاکتیکه اندرومدا یا اینکه MC1 میشناسند. یعنی توانست که همین جرمی که همچون داغ نمودار بود و ظاهرا همچون داغ بود آن رو توصیف دهد، یعنی بهاگذاری کند که امروز علم امروزه یعنی تنها در عصر 20 آن رو همچون اندرومدا یعنی گالاکتیک اندرومدا بهادهی کرد. اما ما باید قید نماییم که از جهت علمی صوفی طبیعت گالاکتیک اندرومدا رو کشف کرده است، یعنی توصیف علمی نداده است، تنها اون رو توصیفی یعنی بهادهی کرد و این اولین معلومات علمی تا توصیف
فیزیکی گالاکتیک اندرومدا به حساب می رود. او آن را با تلسکوپ همچون داغی تومان مانند کشف کرد، یعنی مشاهده نمود. مفهوم گالاکتیک را همچون نظام بزرگی سیستمی ستاره ها بهادهی کرد، یعنی بزرگی مستقل ستاره ها را که تنها در عصر 20 تشکل یافته است، او همین چی را در زمان خود، یعنی در عصر 10 به علم وارد نمود. ангоми рушди илми кайҳоншиносии Аврупо бисёр донишмандон аз диҷҳо ва тавсифҳои ситораҳои ӯ истифода мебурданд. ин нишон медиҳад, ки дониш сарҳад намешиносад ва агар он дақиқ бошад, метавонад барои тамоми инсоният хизмати арзишманд намояд. яке аз хизматҳои бузурги Абдураҳмони Суфӣ дар он буд, ки ӯ астрономияро аз тавсифи оддии фазо ба илми ченкунӣ ва муқоисаи дақиқ наздик кард. барои ӯ ҳар ситора танҳо як нуқтаи равшан набуд, балки ҷисме буд, ки ҷойгоҳ, равшанӣ ва хусусиятҳои муайян дорад. имрӯз астрономҳо бо телескопҳои кайҳонӣ миллиардҳо ситора ва галактикаро таҳқиқ мекунанд. аммо асоси чунин таҳқиқот ҳамону мушоҳидаи дақиқ, сабти натиҷаҳо ва муқоисаи маълумот аст. ҳамон усуле, ки Абдураҳмони Суфӣ онро бо имкониятҳои маҳдуди замони худ истифода мебурд. абдураҳмони Суфӣ қайд бояд кард, ки на танҳо шаҳрдиҳандаи осори Птолемей ба ҳисоб меравад, балки яке аз асосгузорони феҳристнигории мушоҳидавии ситораҳо дар асри миёна ё аниқтараш дар асри 20 ба ҳисоб меравад. навоварии асосии ӯ аз муқоисаи интиқодии се манбаи дониши алмаҷастии Птолемей ба ҳисоб меравад. яъне на танҳо асари мазкурро ҳамчун манбаи асосии Абдураҳмони Суфӣ истифода бурдааст, инчунин онро яъне интиқод кардааст ва камбудиҳои асари мазкурро нишон додааст. яъне ба ғайр аз натиҷаҳои гирифтаи худ, инчунин астрономи бо истифода аз мушоҳидаи астрономияи арабӣ ва инчунин худи асари Птолемей камбудиҳои онро исбот намуда дарҷ намудааст. мероси илмии ӯ ба мо мефаҳмонад, ки бузургии олим танҳо ба шумораи кашфиёташ вобаста нест, балки дар он аст, ки тадқиқоти ӯ барои наслҳои баъдӣ низ раҳнамо гардад. Абдураҳмони Суфӣ соли 986 милодӣ аз олам даргузашт. имрӯз номи ӯ дар таърихи астрономияи ҷаҳон дар қатори донишмандоне оварда мешавад, ки бо мушоҳидаҳои дақиқ ва тафаккури илмии худ фаҳмиши инсонро оид ба коинот тағйир доданд. омӯзиши кайҳон ӯро ба яке аз барҷастатарин ситорашиносони асрҳои миёна ва яке аз нобиғаҳои ҷовидонаи таърихи илм табдил дод. имрӯз илми кайҳоншиносӣ бо телескопҳои пурқудрат ва расадхонаҳои замонавӣ рушд мекунад. аммо яке аз принсипҳои асосии он ҳанӯз ҳам тағйир наёфтааст. мушоҳидаи дақиқ пеш аз хулосабарорӣ. ин ҳамон усулест, ки Абдураҳмони Суфӣ қариб 1000 сол пеш дар фаъолияти илмии худ ба кор мебурд. арзиши ҳақиқии мероси ӯ маҳз дар ҳамин аст, зеро илми воқеӣ аз ҷавобҳо шурӯъ намешавад, аз дидани дурустии воқеият оғоз меёбад. ва ҳар касе имрӯз барои фаҳмидани коинот ба осмон менигарад, хоҳ нохоҳ роҳи илмеро идома медиҳад, ки донишмандоне чун Абдураҳмони Суфӣ барои инсоният ҳамвор кардаанд. инҷо расидем ба анҷоми барномаи нобиғаҳо. то дидори навбатӣ, хайр.